So today we had roughly 20 stakeholders involved in an interactive discussion and workshop here in Ljubljana to discuss draft actions the OECD has compiled to strengthen cooperation in adult learning in Slovenia. It was great to see the energy that the different stakeholders brought to the discussions. They're very passionate about these issues and they see the importance of raising participation in adult learning in Slovenia, one of your own goals in your own development strategy, and an aspiration for the country long before the current goals and current development strategy. I think the actors really confirmed the importance of different sectors coming together to achieve Slovenia's aspirations for lifelong learning and adult learning. Ste kaj konkretizirali oziroma boste kaj konkretizirali te konkretne programe učenja? Te aktivnosti smo definirali tako, kot sem rekla, zelo na kratko. Seveda definiranje podrobnosti je potem pa seveda tudi stvar nadaljne razprave. Sledi v tem tednu še 8 tematskih fokusiranih razprav na posamezne aktivnosti, kjer bomo pregledali podrobnosti, kaj je tisto, kar v državi imamo, kaj je tisto, kar je potrebno nujnega še postoriti, zato da bodo povezave močnejše in bolj učinkovite. Na ravni seveda mogoče financiranja smo pravzaprav poudarili predvsem to, da imamo veliko sredstev Evropskega socialnega sklada, kjer je izobraževanje odraslih izpostavljeno pa s tem med posameznimi perspektivami, kjer leto 2 pravzaprav nimamo zadostnega denarja, torej nimamo trajnostno naravnanih sredstev za izobraževanje odraslih in potem seveda izvajanje v praksi šepa v tistem delu, ko odpuščamo ljudi na področju izobraževanja odraslih in jih potem ponovno spet najemamo. Kar pomeni, da trpi stroka, trpi seveda tudi ponudba za udeležence izobraževanja odraslih, predvsem za ranljive tem, ki so jim najbolj namenjena javna sredstva.